tulang togatorok hula-hula jaturi. Saluhuna hula-hula muna mulai siang hula-hula na poso sa nangyari. Alay sawatik bere arong silohono kutu bere arong pangaluyan meroham. Gabi reja ni gabi tu lah. Dapat kami nasugutan. Arong kuhubok kami si Biridon di yang nasugutan alay ng sanga hubasak kami nasugut bere. Alay magposiro alay ang kadulang mo nasupo na arong pakurang ini dito kasaruhan bere kimo binilay ko mga usok. Asa doon na perjolo asa firma po kibahu pasalongan. Firma to dinibere ko baruku. Sudah keluarga nilai ku semang usung, luzu matok tujuh naruh, kampanye materi batalan atau pengomongan. Ingat itu lah. Jadi dari nading galon, rohami, angka tulang saluh nahu garing makin mulai sekolah hula tapo susah tuan ani hari. Mapuan ulo sudah kacang sidorong rapi. Imam marhijehon, dinau majalo pasu pardo masariteon, hamu nakilingan siat tuhat tamar hite lapotorai. Anggia matong tangyang nami to matare bata gabe rumah tangga Asia mau bere doto baru gabe rumah tangga situ luar di tong ani keluarga di muka umum lumu di matong nang di jolo di doata jadi anggo uloson mono petipis manang hafal anggo hami marpos nero haro hai pasatu pasu hafal do jalo ku bere doto baru pasu nyong orang di nilai ho sian nilai uloson anggia mah tidak tuhata dioloi pangidon nami asa gajang mabarita horas gajang barita gabi di berek itu akan ari namangi huton nagabe pangasrohan di tong-tongani keluarga ni manguston to akan ari namangi huton sidohono kutu berek kudu buruku mardomu alahami tulang muda-udo molope kangro bisun di berek roham tulang parambon alanya situasi suatu manarita roham berek jadi ho bere hasian dokto baru ala hodong anak siak tangan laikon nunga babe adugang mangulu beri bodokku posro hak baru hasian asa malo maho mamimpin keluargai molo piadong nahurang di tengah-tengah ni keluargai di akaparidao parha parangkion adong go hatay na dodo si pasabot tinaga ni ngotong baru hasian dokto bere Memet na bulong minyor memet at bulong di bane-bane. Dengkan dohala ka nang tidur ko yang kanarong hahurang ani alay dumeng kan dohala ka mabuat kami. Ima silo honok ko nagabe sin sam hono ko dio ka sa rohang bere haji ada songani manang di boruk ko. Asa rohon na ima songani ro itu. Asa pinapit ko ma hujur di dulu ni dapian manang tudia pe hobere do to guru mangalaka tok matok na hota parsaulian. Na itu asa artinya bonanyari si bahasa ada bonani bulan tubuh mang anak di baruk kurohon di berekku nama lo masari mahita mangolu uhud horas nami gabi bang raja nabi gabi tulang di berek kota luhuk na mulai san hula-hula na poso sa bonanyari pada mang padang hot barku